Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakaway ka jingjaya tingko kali hakasurak ba National Highway 6 haribhoy kumba saungot kibriyo kila Mynsaw bakentop ya arngot kibala kam Mynsaw jor hadien bakaway ka kali Bolero kabampat dan number satya kala syak Tynrah no hakaway ka kali Maruti Swift kabala penher stat bah. Kumbala yo lum jingtep kani kade kabala ja hamar persya jang ko office u Deputy Commissioner ka Ribhoy District hakapor no phai sngi kadba kate ka kali Bolero kadang temu ban phain siliang kasurok. Henry Kansan ha kate kapor kate ka kali Maruti Swift kabadang wan nagithan Guwahati kabadan new number AS01FA 3380 kabala penher stat bha kalawan ban Tynrah bet ya kate ka Bolero kat hadu bakanda kala khongpong sendan hapdeng surong kisawot ki basong ha ka Bolero ki bala Mynsaw latip kerteng kum udondor marbanyang ubestar son lakhat umanik star marbanyang bad urakel depnat bayakini lapen kit no marmar sa Nongpoh Civil Hospital na kabentaban yo ya kajing sumar bad armot na pedeng kini pan ki bala khamen saujur lakan riak no syagi jaka ai jing sumar sya kanong ba shalong Short layo jing tepru bau nong nia jong kate kali Maruti Swift yau bala tep kerteng ko murajif thapa ulap het krat no na kate ka jaka hadien kate ka jingja bat na kalyang kibor pulet ka Ribhoy kidang penlong ka jing toket halor kani ka jingja Arele Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.